Yebo kaGumbo nangu uNandosi lapho ufuna ukukhuluma labantu ngolimi laphetsheya. Ake usondele Nandosi utsho laphana ngolimi laphetsheya. Amila toda elipapega mina tasawa na. Yebo kaGumbo, awusondele ubachazela abantu ngolimi lakithi isikhalanga laphana. Ayitoboka Joseph Mandeni Makamu ediboka baya aveli wachinda hango zikuleza kanti swika kumazweni wathi bhatila diya chakanaka. Nasi ntombi emhlophe ebuya le phetsheya overseas. Ubantomila nkonywa Italiana oyelophono umuntu ohamba ngebhanoyi obuyale wena se-Italy bathi ngumntaka Obama lo mntwana nguye sengiphaphisi kakhulu azabonakali lula mina. Ubantomila nkonywa Italiana oyelophono umuntu ohamba ngebhanoyi obuyale wena se-Italy bathi ngumntaka Obama lo mntwana nguye sengiphaphisi kakhulu azabonakali lula mina. Awusuka abantu zona izinto ziyenzeka lana emhlabeni awubheke manje sesikhuluma isi-Italiana lathi sesikhuluma isi-India lapha emhlabeni usesikhuluma isi-Arabu manje sesikhuluma isi-China mama. Awusuka abantu zona izinto ziyenzeka lana emhlabeni awubheke manje sesikhuluma isi-Italiana lathi sesikhuluma isi-India lapha emhlabeni usesikhuluma isi-Arabu manje sesikhuluma isi-China mama. Wena wangane bani bonke bengiphila nawo I'm sorry angisatholakali lula onguyena mntwana usekhiphaphisi kakhulu mina. Kubangane bani bonke bengiphila nawo I'm sorry angisatholakali lula onguyena mntwana usekhiphaphisi kakhulu mina. Angisatholakali madoda sekhamba kulezi ndawo lezi eziphezulu omaklawudi kokoda mfana sikhamba nayo intombi emhlophe. Udali wanyakuthanda standasana vitali onguwewe tolalela. Udali wanyakuthanda standasana vitali onguwewe tolalela. Udali wanyakuthanda standasana vitali onguwewe tolalela. Sikhamba nayo intombi emhlophe taxi ubatshele ukuthi sesikhuluma isi-Arabu. Udali wanyakuthanda standasana vitali onguwewe tolalela. Udali wanyakuthanda standasana vitali onguwewe tolalela. Udali wanyakuthanda standasana vitali onguwewe tolalela. Umina seloke nasarayo angikamtholi shofana nalo onguyedwa umntana abantu lapho. Umina seloke nasarayo angikamtholi shofana nalo onguyedwa umntana abantu lapho.
kumele phela uzwe sesiphile isikhathi eside naye umntwana wabantu singakaze silwe singakaze sixabane. Kwafika elinye ilanga lapho esasiqoka khona sibonisana ukuthi ungathini ke lami nke ngiyefika kwelathiko wena. Hey, washevuma ngokushesha phela umntwana wabantu njengento engathi vele kade ilinde. Wasethi-ke naye kungabe kuhle mangabe singahamba nje khona kusasa. Eyi ngasho ngitshala uvalo njengomuntu wayengela mali kahle. Wathi hayi ngingawari ngazo zonke lezi zinto zama-cost everything uzomelana nako konke lokho wena. Esho khulume senza umntwana wabantu ngena kuma-intanethi tobe ebhadala wonke ama-costies sisendlini kwenye lapho semtheme. Sivuke kusasekuseni silunga kukuhle kunjana sithi airport. Masifika laphana bethi iqitshe latshiwa isikhathi kusele nje 15 minutes ukuthi indize lihamba ngayo. Wena uma khona thu yithi laba sowabona indawo ongayaziyo uqala ukuyihambo yabe usungathi ipicture yayo nayo kodwa ungayazi. Dali uyakuthanda shuwa sithandwa sami asambekile kwelaseItali wasiyobona abasali bakho ntombi uyakuthanda wesithandwa sami lavo. Abaningi ngiyababona balokhu begijima besondela eduze lami bengibuza ukuthi kati igama lalo kuthiwa ngubani. Awu mfowethu ungabuza umfazi umuntu igama wabuzwa ngani? Akusondele emuva kancane bra. Shuwa sithandwa sami asambekile kwelaseItali wasiyobona abasali bakho ntombi uyakuthanda wesithandwa sami lavo. Mina seloke ngasalwayo angikamtholi umuntu othando njengalo. Umuhle uyalalela uyahlonipha njalo unothando. Mina seloke ngasalwayo angikamtholi umuntu othando njengalo. Umuhle uyalalela uyahlonipha njalo unothando. Futhi madoda sekamile ibanga elide kakhulu. Indawo sengithi ngisayazi nokuthi ngathi plaza ngisemoyeni angiboni lutho ukuthi phandle kwenzakalani. Ungikhiphile udali. Wena wasengibuyale kwelaseIndia wathi sengikhuluma isiFrench mama sengikhuluma isi-Arabu sengihamba amazwela amazwe mina angisatholakali lula mina. Wotex bathini ngapha kwelase-Algeria ubatshela ukuthi hayi thina sesikhuluma isiTaliyana ngapha. Uthini ubheki nandosi laphiyana phansi konyale khona kohobhodo. Mina wasengibuyale kwelaseIndia wathi sengikhuluma isiFrench mama sengikhuluma isi-Arabu sengihamba amazwela amazwe mina angisatholakali lula mama. Abila toda elipapega milata sawa swili. Uyayibika umfowethu nandosi phansi le kwelaphetsheya sesihambe kakhulu madoda.
zihamba la intombi emhlophe